Ni inkuru ikomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amafoto akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba kuri Instagram, Facebook, Twitter ndetse na TikTok. Ahantu hose uri kugera gusangamo aya mafoto niyo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zose. Ni inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye hano iwacu i Rwanda. Nta yindi nkuru usibye inkuru y'uyu musitari, uwo mukinnyi wa filime ukomeye cyane hano iwacu i Rwanda, bamwita Shema Patino, ndetse n'uyu mukunzi we uri gukomezwa kugenda bivuga ko baba bakundana, usibye ko we atarabyemeza neza. Ariko inkuru hari ubu ngubu iravuga ko uyu mukobwa Kamatari Sandara, uzwi kuri aya mazina ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, bavuga ko ubu ngubu bari mu rukundo. Uyu mukobwa Kamatari Sandara ndetse n'uyu musore Shema Patino wamamaye mu mafilime menshi agiye atandukanye hano iwacu i Rwanda, bikomeje kugora ko n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba abanyamakuru b'imyidagaduro, abanyamakuru ba showbiz bagiye batandukanye, bari gukomeza kugaruka kuri iyi nkuru ukubera amafoto ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yamenya byinshi kuri uru rukundo rw'aba ngaba, uri Shema Patino ndetse n'uyu mukobwa Kamatari Sandara. Bana nanjye muri aya makuru uze kumenya byinshi ku rukundo rwabo ruri kugenda ruvugwa hagati y'aba ngaba. Fata agatebe wicare utege amatwi wumve, uraza gusobanukirwa byinshi kuri iyi nkuru iri gukomeza kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niba ugeze kuri channel bwa mbere, kanda kuri buto ya subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo breaking news uzajye uzibona mu ba mbere. Amakuru abagezwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ujye uyabona mu ba mbere, haba imyidagaduro, ubukungu, imikino n'andi makuru yose agiye atandukanye ujye uyabona mu ba mbere. Ngiye mugiye kubona muri kiganiro cyangwa se muri aya makuru agezweho. Nitwa Pacifique, nkwaye ikaze rero. Yes, areka twigarukira tuze gucukumbura byinshi, turebere byinshi kuri iyi nkuru cyangwa se ku rukundo rw'aba ngaba ruri kugenda ruvugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu benshi bakomeje kugenda barugarukaho. Ni nyuma yo uyu mukobwa Kamatari Sandara yaje kugira izabukuru y'amavuko. Uyu nguyu Shema Patino aza kumwifuriza izabukuru nziza y'amavuko, ariko aza kurenzaho ikamukunda. Ubu ni ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram, abantu bose bahise babusamira hejuru bavuga ngo ese koko birashoboka ko uyu mukobwa Kamatari Sandara yaba akundana n'uyu musore Shema Patino. Ni niyo mpamvu ibitangazamakuru byose bikomeje kubigarukaho bagiye bitandukanye. Mbibutsa ko uyu mukobwa Kamatari Sandara yakinanye amafilime menshi n'uyu mugabo Shema Patino, bagiye bakinana amafilime menshi cyane anyura kuri channel ya Patino. Harimo filime bise Miyamuru na filime bise Saa Tanu, n'ubu ngubu bafite indi filime bari kugenda banyuzaho yitwa Gentleman. Abayireba mwese muramubona aho akinana n'uyu musore Shema Patino. Ni abantu babana mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakorana ama business agiye atandukanye, kugeza ubwo n'ibiganiro bagendaga babatumira mu biganiro bigiye bitandukanye, aho bagiye kwa Irene n'ahandi henshi cyane bagiye bakorana interviews zigiye zitandukanye. Ariko nta n'umwe wigeze arekura cyangwa se nta n'umwe wigeze asohora ijambo uko yaba akunda undi. Aba ngaba uko babanye cyangwa se uko babaye mu buzima bwabo bwa buri munsi, ntushobora kumara umunsi wose batari kumwe cyangwa se ntibushobora kwira abatabonanye, kubera ko bakorana akazi kabo ka buri munsi, kaba ko gukina filime ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu nguyu Shema Patino n'uyu mukobwa Kamatari Sandara ni inshuti cyane. Gusa akantu gakomeje kuvugisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye ni ukuntu uyu nguyu Shema Patino yaje kumwifuriza izabukuru nziza, akaza kurenzaho akantu ngo urukundo rwanjye. Aba cyangwa se abanyamakuru bagiye batandukanye ubutumwa bahise babusamira hejuru, batangira gusesengura no gucukumbura ngo barebe iri jambo uyu mugabo yaba yarengejeho icyo ryaba risobanuye mu buzima bwa Sandara.
ibyo ntibyabora, dore ko uyu nguyu Shema Patino nta kintu arabitangazaho kuri ibintu biri gukomeza kugaruka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse n'uyu mukobwa Sandara nta kintu arabitangazaho. Gusa hategerejwe ukuri kw'aba ngaba, umuntu uzasohora akerura akajya kuri kamera akavuga ko bakundana cyangwa bari mu rukundo, nibwo abantu bazabikomfirima, dore ko ubu ngubu ibinyamakuru byo bikomeje kubibemeza cyangwa se bakomeje kubemeza ko bakundana. Reka mbashimire mwe tubanye muri aya makuru yaragezweho muri aka kanya ari gukorwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uwo wakanze kuri buto ya subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikanda nicyo gihe. Njye mwari kumwe muri aya makuru, nitwa Pacifique. Mukomeze kugira byiza aho muri hose, Imana ibarinde. Ndabakunda cyane, reka tuzasubire mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.